Bapaknya Fani Cindy tembangi ajak lain Kang RT Jimbul Mamanya Santi Bapaknya Fani Bapaknya Fani Maning Kang Kaji Sarat Kang Kaji Sarat Kanggo siapa ini Dede Pani Bapaknya Dede Pani Bapaknya Dede Pani Kang Kula melang Sampeyane gawe wirang Bapaknya Dede Pani Watira sampeyane bohong Yeyen isin kelan wong Bapaknya Dede Pani Kang Kaji Sarat Bapaknya Dede Pani terus Bapaknya Dede Pani Bapaknya Dede Pani Bapaknya Dede Pani Bapaknya Dede Pani Semangga ngomong priben maksudnya sampai kakang keder mikir isin wirang karo sapa mantan kakangku setia Kang Kaji Sarat Kang Kaji Sarat Mulane wati Kang Kaji harus janji sampean rayu ngomong iblis sampai hati kepriben sejengen karo bengen Kang Kaji Sarat Kang Kaji Sarat Kang Kaji Sarat yang dipercaya kakang kuwani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin wong ayu Mama Pani pasti dikawin Dede Pani Dede Pani apa aja kamu Pani Bapak Pani coba sok ngomongan Dede Pani dari Dede Pani hati Dede Pani kakang Dede bunga apa sing dadi pikiran Bulane duwe kandungan Dede Pani Dede Pani Dede Pani Dede Pani sinyak sini sarang Bapak Kadus Cimpul Mama RT Sakul Mama Kaji Sarat Mama Kaji Sarat Mama Kaji Sarat Pani Mama Kaji Mama Kaji Mama Kliwon Gadel Bapak RT Kani Gede Kang Kula melang
Haji Sarang, Srop ngomongan Bapak Haji Sarang, dari ati Haji Sarang. kampung. Apa sing dadi pikiran mulane demen sampean. Jare bisa kanggo jimat kaya kalian Bapak Haji Sarat wong lagi kenang kemat. Bapak Haji Sarat, Bapak Haji Sarat sun kelayu Bapak Haji Sarat sabandina kakatonan sampeyan mamepani mamepani turun lumak kaya ning iringan mamepani mamepani turun miring Bapak Haji Sarat kaya ning ngadepan Bapak Haji Sarat, Bapak Haji Sarat sunek keganggu bepane-pane awan bengi katonan ning sampeyan. Aduh kakang kula milo sampeyan bepane-pane bepane-pane pengen lakon urip bebarengan bepane-pane Haji Sarat, Bapak Haji Sarat lunga mending takti puri asal kula dadi siji kang ngomong pengen kula kang ngomong demen sampeyan
kang ompong, kang ompong, kang ompong, kang ompong kesuwun, kesuwun.